que nas Bamoras ataque coração-nia, stock out de Hospital Nacional Guido Valadares. Segunda-feira, Loron Lima Fulan Junho Tinangne, diretor emergência, Eldegar Lopes Martins, hatou informação ne, para jornalistas Sira e Hospital Nacional Guido Valadares Dili. Mas que nune, parte Hospital Nacional continua halo esforço, atu insamak bele resolve situação idane. So, ia lorong ida ruane, ita ia problema ho stop out ai moro importante ma estropokinasa, na beita stop out, mas be to ohin tene liderança com social ato de stop fale ai moro que estropokinasa agora tabre emergency lai expire mas se serviço makas atau ai moro ia fale para terjumah pasien sendiri mai kategorinya dia mai saling emergency. Nunemos diretor executivo interino Sames, Octavio Fernandes Hateteng. Estok ay moruk atake coração niang ia Sames, laos la ia, may be expire ona, ia fulang kotukne, nune soe ona. No parte Sames halo ona contrato ba fornecedor Sira, nebe mak durante ne halo ona acordo ho Sames, hentan semana ida, ay moruk ne seto ona mai. Ita foi na dok ida stok iha, masih ya seluruh semana untuk liba itu ni prazo ni kan fulan ia fino de fulan mai itu ni prazo detail. Então ita labele halo atendimento, então ia semana ida ni semana português ita halo na contato. Oh itu ni fornecedor sini bem makrulan halo na acordo samis. Ita kata semana ida ni sira ambil ni beltona mai itu boleh kalau mesti kontak na fati oh empresa sira ni bem maka fornece basamis at nune bele resolve e tempo baraka. Aliendene konaba ay moruk sing vasta ting nebe mak semana kotukla ia agora darang ay moruk refere ia ona no distribui ona ba ia Hospital Nacional Guido Valadares. Reportagem Ana Rosária, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no Farretutang ba mídia social Hotu.